بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حمد رب عالم ربين، صلاة والسلام لسر پیغمبر رحمتي حضرت محمد مصطفى بن، وصلاة والسلام لسر أهلي وأصحابي وتبكى بن حتى روجا قيامتي. گەلی مسلمانە ئەم دمەها ڕەمەزانێ دەنا مەرۆژێک ji rojîya Remezanê me girt. Hemd ji Xuda re bê got bi silametî bi sihet em gihandina meha Remezanê. Salat û selam li ser Pêxember aleyhissalatu vesselam bin, got şert û şirûtê rojiyê ji me re gotina. Gelî Musulmana malûma çiqa însanê gohate dünyayê yê wefat bike. Çiqa tiştekî got çêbû son jê re heya. Ji xeynî Xuda pêva her kes yê ji vê dünyayê herê û yê xilas bibe. Gelî Musulmana însanê aqillî ew ku emel dike ji bona wê roja got ne malê mihû ne zarokê mihû menfietê nadine mihû إلا قم هو هات بحضور خدا بقلبك ساغلام بقلبك تميز. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يعني روجا قلنا مال نا أولاد منفعتي نادنمه إلا قم هو هات بحضور خدا بقلب ساغلام بقلب مطيعي أمر خدا وقو خوش حرامية دور كربي. هنگی او منفعتی ددیم هو، یعنی وقتی مهو امر خدا بجه آنی بی خوش حرامیا دور کر بی هنگی یه منفعتی بدیم هو. وقتی گم هو امر خدا بجه نه آنی بی چقا مالیم هو هبی چقا اولادیم هو هبنجی تم منفعتی نادنم هو. گلی مسلمانا ام کتنا مها رمضانی دا مها رمضانی گرک مهو تربیه بکی. هم زمانم هو تربیه بکی، هم چاویم هو تربیه بکی، هم گوهم هو تربیه بکی، هم دستم هو، هم لنگم هو، یعنی تمام اعضای لاشم هو گرک مها رمضانی مهو تربیه بکی. مها رمضانی قدر و قیمتی و چیا؟ مها رمضانی خیرا و چیا؟ مهود مها رمضانی ده گرک چبکی امی هنکی بحثاوی بکن. قال مسلمانا خدا عز وجل بري أمتا پیغمبر عليه الصلاة والسلام لسرفان أمتي بري مجي روجي فرس كربو. قال مسلمانا مها رمضان أو مهكو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. مها رمضان أو مها وكو گو قرآن تیده نازل بوا. معلومه قرآن کریم اب قرآن گو رهبر میا پیشیوان میا املگوری قرآن گو حیات اخوا دمشینن قانون میا دمها رمضان دا ج پیغمبر مرا ج رسول خدا را حضرت محمد مصطفى را هاتیا. مها رمضان جبونا گو قرآن تی دهاتیا جیازده مها بهتر بقیمت لیترا. جبو گو قرآن دشوا لیلت القدر دهاتیا شوا لیلت القدر جی جوان شوی دیا رمضان جی دها بخیر ترا. ادی مها رمضان گلکی بقیمتا چونکو قرآن تی دهاتیا. او قرآن گو هدایتش انسانی را. يعني بري إنساني ددي ريا راست ددي ريا حقيقتي والدليل هدايتي جيت قرآن دنا يعني ريا هدايتي شاني مهود كي أو قرآن جو حقي ونحقي جي هبدود وقتيني دمها رمضان دهاتيا يعني مها رمضان مها كهالو بقيمتا چونكو قرآن تي دهاتيا.
گەلی مسلمانە ئەبوو هورەیرە خدا ژێ رازی بێ دبێ پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وەسەلام وها گوتیە إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين دبێ وەختێگۆ مەها رەمەزانێ هات دەریە جەنەتێ تێنە vekirин yani meha Remezanê wextê gotê deriyê cennetê têne vekirin deriyê agir deriyê cehennemê têne girtin şeytan têne girêdan gelî musulmana ma ji vê mizgîniyê daha xweştir tiştek heye meha Remezanê deriyê rehmetê vekirîne deriyê cennetê vekirîne deriyê cehennemê agirtîne şeytan têne girêdan gelî musulmana di Qur'anê de malûm e me got berî me jî berî ummeta Pêxember aleyhisselam jî rojîgirtin hebû Xuda azze ve celle di Qur'anê de dibêje ya eyyuhellezîne amenû gelî însanê got we îman aniye hûn ehlê baweriyê ne hûn musulmanin hûn bawermendin kutibe aleykumus siyâmu rojî li ser we hatiye ferskirin kema kutibe alellezîne min qablîkum çawa ku li ser wan ummetê berî we jî hatibû ferskirin rojîgirtin li ser me hatiye ferskirin leallekum tetteqûn ji bo na got hûn emrê Xuda bi cih bênin xweş heramiya dûr bigirin yani rojîgirtin ne got sadece miho xwe birçî bihêlê miho xwe tî bihêlê belkî rojîgirtin gerek terbiyê bidê miho bibê mutteqî emrê Xuda bi cih bênê xweş heramiya dûr bigirê însanekî got bi rojî bê gerek derawa nekê însanekî bi rojî bê gerek sebê nekê însanekî bi rojî bê gerek gîbetê nekê îftirayê nekê bi çavê xwe heramiya nemeyzênê bi guhê xwe guhdariya heramiya nekê bi destê xwe dirê jî bal heramiya ve nekê bi lingê xwe nemeşê bal heramiya be gelî musulmana di rojiyê de gerek ev rojî bibe destpêk ji bona tewbê ji miho re yani miho sayfeke nû ji xwe re veke gelek însan hene şîva xwe dixwin berê xwe didina qehwa berê xwe didina cihê oyînê ew cihê got ne menfîata dunyayê ji we re heye ne menfîata axiretê ji we re heye êdî gelê musulmana gerek ev rojî bibe sebebê got miho dev ji van hereketê xwe xirab berdê mesela însanekî got ji xwe re kiriye adet dewamlî diçe qehwê di vê rojiyê de gerek poşman bibe tefekkûr bike düşünce bike ev tiştê ez dikim ne tiştekî qenca ji xwe re tewbe bike di vê meha Remezanê de got lingê wî hew bal qehwê veherê însanekî got mesela hinek jê diziyê dikin gerek di vê meha Remezanê de bike firset ji xwe re bi heyra ez çi dikim ez bê emriya Xwedê dikim ez zirarê dima ebdê Xwedê ez zirarê dima însana ez ê rêkê ji xwe re vekim qanûnekê ez ê dênim di vê meha Remezanê de ez ê tewbe kim tiştê got mikirî ez poşman ez hew dikim û ji xwe re poşman bibe dev ji vê xeta xwe berdî hinek însan hene ji we re tê gotin devbelaş yani heme çi dê ber devê we dibêjî gerek ev însan jî dev ji van xeberdanê pûçik va xeberdanê got ne menfîata dunya wî ne menfîata axireta wî got jê re tune ye gerek dev ji we xeberdana bêjî bila zimanê wî dewamlî zikrê Xuda bike zikrê Xuda gelekî sehl e gelê musulmana dibêje bismillah zikre
تبيجي الحمد لله ذكرى، تبيجي الله أكبر ذكرى، تبيجي لا إله إلا الله ذكرى، تبيجي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ذكرى، تبيجي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ذكرى. يعني سهل. قال مسلمانا معنى سبحان الله خودش هر تشتی کیمایی پاقجا، یعنی کیمایش خدا رنینن تشتی گو کیمایی تی ده به خودش پاقجا. تبی الحمدلله چقا وصف قنجی هنش خدا رنا. ان دعا بخیر گم هو بیجی الحمدلله. خدا عز وجل قرآن کریم ده سورت پیشی الحمدلله دست بکریا. الحمد لله رب العالمين. حمد جوی خدای گو رب عالم ریا. پیغمبر ما گوتیا افضل الدعاء الحمد لله. ان دعا بخیر مهو بیجی الحمد لله. الله اکبر خودش هر تشتی مستره. چقا انسان ظالم هبن اوانه گو خمزن تکن دبی ام مزن دولتانا ام مزن دنیاینا. الله أكبر خودش هر تشتي مصدره. لا إله إلا الله نين انت إله جغين خدا بيبا. أن ذكري بخير قوتنا لا إله إلا الله. ده خبردان هنا قوتنا وا سبكا خودي زف حجيت كي خيرا وا قلكي مزنا. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مهو دوام لي بيجي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم خزينكش خزينة جنتيا. معنى لا حول ولا قوة نينا وقرا بالحقيقة با نينا قوة إلا بخدايا. أبانا خزينش خزينة جنتنا. وقت مهو وان ذكرى بكي خدا عز وجل بمهو افتخارت كي. قالي مسلمانا عالمك دبيجي بيروجكي زلامك هات عمري مزن بو يا شي مزن بو بكوتكا دهات جمعتي بيروكي هات الصفا بيشي نيزم بو قو سيدا تشتكي جمرة بيجا قو أزوي تشتي بكم أسبي منفعاتي ببينم دبي ملي ميزان أبي اختيار بكوتكا دمشي يعني كاي چه عملي كي قو جي منفعاتي ببيني دبي همن أب حديثة پیغمبر عليه الصلاة والسلام هات بيرامن قد كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قو هات بيرام حديثة پیغمبر دو قوتن هنا قوتنا وار حتى خدي تعالى زف حجت كي خير اواجي قلقد ميزين ده خيراوي قلقا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. دبي افك حديث جيرا قوت قو سيدا مفهم نكر مجبر نكر جارك دي بيجا قو ديسي مقوت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قو سيدا مفهم نكر جارك دي بيجا قو جارك دي مقوت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قو سيدا تمام مالات آبا دبي في جاميري اوان كلمة شخورة قرتن چو مالي ج اهلي مالا خورة قوتن قو ده خبردان هنا قوتنا وا سبكا خودي زحف حجيت كي دميزيني دجي خيرا وا زحفة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. دچو جواتي ج اهلي جماعتي ردقوت دقوت ده خبردان هنا قوتنا وا سبكا خودي زحف حجيت كي دميزيني دا قرانا خيرا وا زحفة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يعني دقها كي دقوت دبيروجي كي اف جامير نخوش كت برنا قسطخاني كرنا يوغم باقميدا بهش كت زمان تيفا چو
زاروکی وی البر سریوی دکتور البر سریوی چاوه خو بکر کیفا وهات گو کای چجمره بیجی دبی گو دکتور جی گوه خدای گو کای چجمره بیجی گو ده خبردان هنا گوتنا وا سبکا خدای زحف جد کی خیرا وا زحفا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ودبي رحدا وفات كر قالي مسلمانا دمها روجي دا مهو زحف ذكري خدا بكي دمها روجي دا مهو زيدا قرآن بخويني يعني مثلا أن آز مهو دوي مهدا ختمة كي بيني هر رو مهو جزو قرآن بخويني أم دچنا الميجا نيبرو دكن جمعات قلقا يقول الهيفيا مقابلة دسكنن نهدهكن قالي مسلمانا يقول قرآن خوندي بي بلاش خورا مقابلة بكي يقول قرآن نخوند بي بلاش خورا القرآن بحسيني يعني وقتهم هو القرآن بحسيني قاسي خيرا وجواي قد دخويني رتيجم هو رجيتم هو خدان خير دبي يعني هو المشكر ذاتا روجية تتعيشي جناكي تيچه مالي بل تلفزيوني يان تيچه جواتي بوش خبر دي بيچه الجامعة بسكنا نيف ساعتي حتى قد جزو قرآن وري خوندن مقابلة وري خوندن قد تجوي خيرين محروم نميني چونكو مقابلة جي سنتا دمها رمضان دا هر روز جبرائيل عليه السلام دهات وي پیغمبر عليه السلام قارشلك لي قرآن دخوندن جبر ويكي الجامعة ما ملا مؤذن يقو قرآن خوندي بالصراع قرآن تخوينن يك تخويني يدي تعقيب دكي قهداري دكي قالي مسلمانا ما بحثا روجيه كن ما قو روجي بيتشاوى لسربان أمتي بري مهات بو فرس كرن لسر مجهاتي فرس كرن خود تعالى روجي قرتن لسر ما فرس كريا جبونا قو أم ببن متقي أم خوش حراميات دور بقرن أم أمري خدا بجه بينن قالي مسلمانا إنساني بروجي دي كيف جيره هنا پیغمبر عليه الصلاة والسلام قوتيا كيف إنسان روجي آنية زمان قوتيا للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه قوتيا إنسان بروجي دي كيف خوشي جيره هنا يك جي وقت قوت فطري كيف خوش دبي حقيقة يقول دمها هافيني دا يعني دهافيني دا روجي قرتبي وتيبو بي ووقت يقول ملا آزان ددي بيشقاسي كيفا مهوتي وقت مهوت فطري ياد دوا وقت يقول مهو لقاي خداتي وخدا عز وجل خير روجي ددي مهو ديسي كيفا مهوتي مهود ميزيني قو خيرك الزيدية پیغمبر عليه الصلاة والسلام دبي خدا عز وجل وها قوتيا تمام عمل إنساني قاطقاتا يعني خيرك بالدهاية حتى حفصدي يعني تخيرك كر خدي وي خيري بدها قبولتكي حتى حفصدي جي وي خيري قبولتكي خدا عز وجل بيجي جغيني روجيه روجي قرتن جبو منا از مكافاتي وي بدمدا يعني خيراوي بلينا كريا خيرا روجي نقو دها يان حفصدا خدا عز وجل قلت يا از مكافات بدم معلومة مكافاتي قو خدا بدي رب عالمي بدي مكافاتك قلكي مزنا خدا عز وجل بيجيد بإنساني ترك شهوتا خو كريا ترك خوارنا خو كريا جبو من مادام کی جبو من دف شخوارنی بردایا جبو من دف شهوتا خو بردایا دف بخوارنی بردایا از مکافاتا وی بدمیدا قال مسلمانا ام ایواری نیت تینن پشتی گو شبقی لیدا حتی آزانا مغربی حتی رود چه آوا ام نخوارن تخون نه آوید بخون يعني ام خوش تشتي گروجي دشكينن ام خود دور دكن
ji bo çi? Ji bo na Xuda. İnsanekî ku rojî digirê riyayî di rojiyê de nîne. Yani miho nikarê bê filan kes riyayê dike. Çunku ev insan ku ne ji bo Xudê bigirê karê bifitirê. Herê odê bi tenê xwarina xwe bixwe, ava xwe bixwe. Ama wextê ku xwe dev ji xwarinê berdê, dev ji avê berdê, ji bo kê berdê? Ji bo na Xuda dev jê berdê. Madem ki ku ji bo Xuda ya, Xuda Azze ve Celle jî bêzê mukafatekî gelekî zêde bidimê de. Gelî Misilmana yani evana mizgînîne ji insanê ku rojî digirin. Pêxember aleyhissalatu vesselam dibe di cennetê de deriyek heya ji wî derî re tê gotin Rayyan. Navê wî derî deriyê Rayyan e. İnsanê bi rojî roja qiyametê di wî derî re diçine cennetê. Ji yê bi rojî pêva ti kes di wî derî re naçe. Wextê ku evanê ku rojî girtin ji bo Xuda û di wî derî re çûne cennetê, derî tê girtin. Yani ji bo nawa ozel deriyekî jî heye, qapiyekî ku sadece insanê bi rojî digirin û diçe cennetê qapiye wa heye. Ma ji vê nimetê xweştir gelî Misilmana heye? Bi sebeb rojiyê ozel olarak cîkek Xuda ji miho re çêkiriye, deriyek çêkiriye, miho di wî derî re diçe. Miho diçe cennetê. Gelî Misilmana insanê ku rojî digirê, ew rojî ji wî insanî re weke qalqan e. Malûm e insan wextê ku diçûne herbê qalqan dane ber xwe ji bo ku şûr ew li wan nekevin, ji bo ne zirarê nebînin. Rojîgirtin jî Pêxember aleyhisselam dibêje es-siyamu cunnetun. Gotiye rojî qalqan e. Fela yerfus ve la yechel. İnsanê bi rojî bila xeberdanê nebaş nebêje, bila derewa wan neke, tiştê ku Xuda pê nerazî bila wan tişta nebêje. Bila çîran neke, kufriya neke. Eger ku şexsek pêre şer bike, pêre munaqeşê bike, mucadelê bike, evê bi rojî bila ew jî munaqeşê û şer neke. Pekî çi bike? Bila bêje ez ê bi rojî me. Di cara wilo tekrar bike. Yani rojî ji bo na ku ez ê bi rojî me, rojîgirtina min qalqan e ji min re, min nayexe guneha de. Ev tere şer nakim. Ev tere mucadelê nakim. Gelî Misilmana Pêxember aleyhissalatu vesselam dibêje ez son dixwim bûyî Xudayê ku nefsa min destê wî da. İnsanê bi rojî wextê ku tam ji devê wa tê, dibe tama devê wa li cem Xuda ji bêhna miskê daha xweştir e, daha qîmetlîtir e. Gelî Misilmana evan her tişt yani evan hedîsa alametin ku va rojîgirtin çi qasî önemlî ye, çi qasî xêra wê heye, çi qasî qedrê wê heye. İnsanê ku rojî digirê bê tiştekî çi qasî muhîm û önemlî pêk tênî. Gelî Misilmana me got rojî qalqan e. Yani gerek miho ji heramiya dûr bigirî. Miho tiştê nebaş nebêje. Meqseda rojiyê, meqseda rojîgirtinê ew e ku miho terbiye bike. Yani rojîgirtin gerek miho terbiye bike. Eger ku rojîgirtin miho terbiye neke, zimanê miho derewa dewam bike, çavê miho li heramiyê meyzênî, destê miho bal heramiyê ve dirê jî bal heramiyê ve bibin, lingê miho bal heramiyê ve bimeşin, ev rojîgirtina miho ew amaca ku rojîgirtin pêk nehatiye. Pêxember aleyhissalatu vesselam wiha gotiye: Men lem yeda' qewle zûrî vel amele bihi feleyse lillahi hacetun fi en yeda'a ta'amehu ve şerabehu. Gotiye ew kesê
گو ترکا خبردانا نباش نکی ترکا عمل کرنا بنباشی نکی تحوجیا خودی نینگو وی انسانی دفش خوارنا خوا و دفش و خوارنا خو بردایا یعنی احتیاجیا خودی نینگو تدفش خوارنید بردی دفش و خوارنید بردی یعنی انسانکی گو دفش حرکتی نباش نبردی او خیر روجی جوی انسانی را tam hasıl nabi. Yani amaca rojiye pek nay. Amaca rojiye çiya? Ew gu nefsa miho terbiye bike. Miho emrê Xwedê bicihtinî, xweş heramiya gerek miho dûr bikirî. Dîsa Pêxember aleyhissalatu vesselam gotiya, gelek insanê gu rojîgirtî hene, gelek insanê bi rojî hene, sadece birçîbûna wa ji ware dimênî. Yani ew xêra گو انسانی بروژی فلان دریره چنه جنتی انسانی بروژی گنه و عفو دبن یعنی گلک انسان هنا sadece برچی بون جواره هیا اوان خیری دی جواره نینن چونکو لگوری اماجا روژی نگرتنا اره دفش خوارنه بردانا دفش و خوارنه بردانا روژی دگری لمیج ناکی روژی دگری سبیت کی روژی دگری غیبت ایت کی روژی دگری به امریا دیوباب خود کی روژی دگری نحقیه الجیران خود کی روژی دگری دل انسان دهیلی یعنی گلک انسان نها جبوگو امکان چه بوند کبنت ترافیق عادت چنه چارشیا و همان ده حرکت کب چوچک دا خبرات کنه هبدو پبر مناقشت کن پفد چن هفدود کجن افندم چیا والله بروجی بو بهناوی تنگ بو حال بکی روجی گرک تا تربیه بکی روجی نا که گو تبهن تن ببی تبه امریا خوده بکی جبروه که پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوت انسانه کی گو ترکا خبردانه نباش و عمل کرنا بنباشی نکی حوجه خوده نین بوی انسانی گو ترکا خوارنا خوا و خوارنا خو کریا گلک انسانی گو بروژینا sadece birçîbûnî ji ware heye gelek insan hena bi şev dirabin teheccüda dikin şev li mêja dikin sadece xewçûn ji ware dimînî xewa xwe xwe birine dea dikê ama xwarina wî heram e luqmê heram xwarina dua dikê duayê wî qebûl nabin sahabiyekî Pêxember aleyhissalatu vesselam ji Pêxember pirsî گو یا رسول خدا کا دعا جمره بکا گو از چه دعای بکم دعایم قبول ببن یعنی گو از بگرهم جوانی گو دعای و قبول دبن جمرش خودی وی بخوازه پیغمبر علیه الصلاة والسلام جیره گوت گو خوارنا خو حلال بکا یعنی بلا لقما گو تدخوی حلال بی دعایتی قبول بن انسانه کی گو خوارناوی حلال بی چش خودی بخوازه خودی تعالی دیده انسان گود امر خدا ده بی ج خدا را ببی گو کتا تنگایی ده اوش خودی خواست خودی دیده اما انسان کی گو لقمه حرام خوار بی به حرامی گوشت گرت بی جلویش حرامی بن حرامی مزن بو بی چقدر دست خو بلند بکی بی یا رب یا رب یا رب خودی تعالی چلو دعایی قبول کی پیغمبر علیه السلام örnek ettiğini bir şahsak riyavi dreja poravi lefkatiya itozgirtiya xwarnavi harama cileviş cile gol xukirneş haramina bi harami mazın bua u dibêje ya rab ya rab ya rab duat ki bi fe enna yustecabu lehu ka çilo xudê daayê vî qebûl kî yani eger got miho bixwazê daayê miho meqbûl bin bila miho guhdarê خوارنا گو مهو تخوی مهو گهداری رزق خو بی بلا رزق مهوش حلالی بی جبو گو دعای مهو قبول ببن گلی مسلمانا روژی گرتن صحتی جی چید کی گلک انسان بهاناش خورد بینن
هەنێک دەبێ نزات چن نەخۆشیام هەیە یە دیت بێ نزات چ نەخۆشیام هەیە یە دیت بێ نزات چ نەخۆشیام هەیە دچن ji malê dipirsin dibê wela eçûme dextor gotiye tinkarê rojî bigirê ma seyda çi bikim lê seyda dibê heyra wextê got tinkar bê bigirê tinkarê tiştek nîne sadece tê rojê fidyekê tê kefaretê xwedê tê fidya xwedê rojê feqîrekî tê têr xwarinkê wextê got ev insan heqîqeten nikarbê rojî bigirê ji xwe wilo ye çiku Xuda Azze ve Cella tengayî ji li miho bar nake Xuda Azze ve Celle dixwaze got miho bikeve rihetiyê de çunku Xuda Azze ve Celle gotiya insanekî got ji we geha meha Remezanê bila rojî bigirê ew insan wextê got aqil bê baliq bê seheta wî ya cih bê kete meha Remezanê de gerek rojî bigirê ama insanekî nexweş e yan insanekî rêwî ye kengî nexweşiya wî xilas bû kengî riya wî xilas bû yê hingî roj nedî qezakê ji xwe re insanekî yextiyar e quweta wî li ser rojî girtinê nîne ev insan rojî nagirê yê fidye dê ji bona her rojekê feqîrekî têr xwarinkê gelî misilmana rojî girtin sihetê çê dike ama hema wilo wela quwetam nîne ser rojiyê bigirim ez nikarim ez ê zirar kim ez ê zirarê bînim ji ber xwe wilo behana ji xwe re çê bike ew ne rast e bi rojiyê sihet çê dibe gelî misilmana gelek insanê got mazeretê wa hene Xwedê Teala negotiye mecbûr e ev insan bigirê insanê nexweş heta rihet nebe Xwedê Teala negotiye bila bigirê insanê misafir ji bo nagot yê teebê Xwedê Teala negotiye bila di seferê de bigirê insanê yextiyar quweta wî li ser rojî girtinê nîne Xwedê negotiye bila bigirê pîreka got li halekî ya eger got nikar bê bigirê Xwedê Teala negotiye illeh tê girê pîreka got zarokê şîr didê eger got zanibê ew zarok yê zirarê bînê Xwedê Teala negotiye tu mecbûrî bigirê kengî mazereta wa xilas bû yê hingî ji xwe re rojiya xwe girin ama insanê betal got tu mazereta wa nîne û behana ji xwe re çê bikin ew xeletiye rojî sihetê çê dike gelî misilmana insanê got rojî bigirê xêra wê gelekî mezin e pêxemberê Xuda wiha gotiye من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إنسانكي روجيا رمضان روجي بقري بباوري يعني نجبو رياي بركي باورياوي هي جو فرضا أمر خدايا وجبو خدا دقري وخيرا ويجي شخورا حسيبتكي زاني جو خداي مكافات بديدا گنهی ویا در باسبوی عفو دبی چه نعمتکی مزن بباوری خیره جم خودی حساب بکا روجیا خو بگرا گنهی تا در باسبوی یا عفو بن قالی مسلمانا دمها رمضان دا تراویح جهنا پیغمبر علیه الصلاة والسلام در حق تراویح دا وها گوتیا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قلت يا إنسانك قو مها رمضاني برو روجيا خود قري إيفاري جي تراويحي خود كي بباوري وخيرا ويجي شخورا حسيب دكي قن هيويا درباس بوي عفو بونا قالي مسلمانا لسر تراويح هزي چند كلمة دي جبيجم لبري دمها رمضان دا پاشیو هيا سحور هيا حتى ممكن بي مهورا بي سحوري چونكو پیغمبر عليه الصلاة والسلام قوتيا تسحروا فإن في السحور بركة قوتيا رابنا پاشیوه د پاشیوه دا مهورا بي پاشیوه بركت هيا قالي مسلمان پیغمبر عليه الصلاة والسلام دمها رمضان دا تراویح کرنا وقتی میزان دی جماعت زیده بوا پایرا لمالش خوره کریا تراویح لمال جم هو قارب کی جماعت جم هو قارب کی لجامیه جم هو قارب کی چته گوازه بجم گلی مسلمانا
gelek camêr meha Remezanê tên ji bona terawîha têne camiyê yan lis terawîha nakin, qeza dikin. Tijware dibêje çima hûn terawîha nakin? Bê wela qezayê me hene. Gelê misilmana însanekî got qezayî wî hebin. Yani qeza çi ya? Li mêja xwe di wextê wê de nekiriya, di stûyê wî de maye jê re tê gotin qeza. Gerek careke dî wê li mêjê bikê jê re tê gotin qeza. Li gorî mezhebê Îmamê Şafiî, însanekî got qezayî wî hebin, ji xeynî xwarina vî însanî, ji xeynî razandina vî însanî, ji xeynî goşbûna zarokê xwe bixe bitê, gerek temamê zemanê xwe bi qeza derbas bike. Yani ilk fırsatê de hema got fırsat dît, gerek qeza bike. Nego yazdeh meha bisekinê got meha Remezanê hat bê ez ê qeza kim, yani salê qezayê heyvekê dike. Ev xeletiya. Gelê misilmana li gorî mezhebê Îmamê Henîfî, însanekî got qezayî wî hebin. Her neqeder gelek zûka qezayê xwe bike jî, lêbelê wextê got suneta bike, mesela sunetê berî li mêja sibihê, sunetê berî li mêja nîvro, sunetê piştî li mêja nîvro, sunetê berî esrê, sunetê piştî mexrebê, yê piştî îşayê, sunetê salatı duha, sunetê teheccüd, wextê got van suneta bike çê dibe. Li gorî mezhebê Şafiî, însanekî got qezayî wî hebin, gerek bi qezayê xwe ve meşğûl bê. Yani alel acîl qezayê xwe bike. Li gorî mezhebê Henîfî, her neqeder gerek acele qezayê xwe bike jî, eman van sunetê rewatib, van sunetê got pêxember tewsiye kirina, karê wa suneta bike ti zirara wê nîne. Xeletiya me ev e. Qezayê me hene, em qezayê xwe nakin, em dev suneta jî diberdin. Yani em suneta nakin, çima suneta nakê were qezayê me hene. Ne qeza dike û dev suneta jî berdaye. Hal bikî, gerek ji xeynî zerûrî ihtiyaca pêva, temamê wextê xwe miho bi qeza derbas bike. İnsanekî got qezayî wî hebin, bila neçe qehwa nerûnê, bila neçe civata nerûnê, bila ji xwe re rabê qezayê xwe bike. Ya di duwaya onemlî, mesela însanekî got li mêj lê çû, dixew de mal mêja sibihê lê çû, kengî ji xew rabû, bila ji xwe re qeza xwe bike. Nîvro xweşbîr kir, li mêja nîvro nekir. Melaya esrê bang da, ha, wela min li mêja nîvro nekiriye. Çawa li mêja xwe esrê kir, bila li mêja xwe nîvro qeza bike. Li mêja îşayê raziha hê li mêja îşayê nekiriye. Dixew ve çû meyzan got va şebeqa. Li mêja îşayê nekiriye. Çawa ji xew rabû, bila li mêja xwe îşayê qeza bike. Nego de êdî ew li mêj bê wela va bû qeza, ka heta rojiyê ez ê ji xwe re kim. Gelê misilmana, em vê dibêjin însanekî got qezayê wî hebin, bila alel acîl qezayê xwe xilas bike. Ama van sunetê berî li mêja jî bila terka wan neke. Hem sunetê xwe bike, hem jî bila qezayê xwe bike. Ji bona got mesela evan suneta gelekî muhîm in. Mesela sunetê berî li mêja sibihê, gelek camêr dirabin li mêja xwe sibihê dikin, lê belê sunetê wê nakin. Hal bikî Pêxember aleyhissalatu vesselam gotiya, di rik'at sunetê berî li mêja sibihê got miho dike, xêra wa qasî dunyayê û tiştê dunyayê bêhtir e. Yani got dunya û tiştê dunyayê hemûyê te bin, û tu her du rik'at suneta bike, ew her du rik'at sunet ji te re daha çêtirin ji dunyayê wan tiştê dunyayê de. Yani van sunetê rewatib, bayê berî li mêjê û piştî li mêja gerek miho terk neke, lê belê gerek miho qezayê xwe jî yazdeh meha teexîr neke. İnsan gelek jê hene ya şêwa pênciha, şêsta, heta bo heftê jî. Hê têne camiyê dibe qezayê me hene. Zaten qeza gerek tib tenê bike. Yani mesela bi dizî wa qezayê xwe bike. Tu tê lav toplumê de tu dibêjî wela qezayê me hene.
یا بری تبی امریا خودی کریا لمیش تل خبریا چما تته هر کسی که شاهد گوا تلمیج نکریا یعنی گرک مهو بلنچلی عبادت خوب بکی خدا عز و جل روجیا ما لمیجا ما تسبیح ما تکبیر ما قیام ما رکوع ما تمام عبادت ما خود تعالی قبول بکی خدا عز و جل ما بگرینی جوانی گو لمیج دکن و لسل لمیجا خوا دوام دکن و ذریتا مجی بگرینی جوانی گو لمیج دکن و لسل لمیجا خوا دوام دکن خدا دعای ما قبول بکی خدا عز و جل ما و دیو باب ما و تمام مسلمان عفو بکی رجا قیامتی خدا عز و جل اهل ما مال ما مملکت مش تمام آفات و نخوشی و بلا محافظه بکی خدا عز و جل ما مسلمان بمرینی ما بگهینی انسانی صالح خدا عز و جل د دنیای دجی قنجیب دیما و د آخرت دجی قنجیب دیما و مجازابه اگر محافظه بکی گلی مسلمانا روژیا رمضانی گرک مهو بخوندنا قرآنی بکرنا تراویحا بدعا بذکر گرک مهو وی روژی درباس بکی ان او نملیجی مهوش خور توبه بکی توبه که نصوح گو هاو مهو به امریا خدا بکی خدا عز و جل توبه مجی قبول بکی و خدا عز و جل ما بگرین جوانه گو بحقی روژیا خود گرن لگوری حدیثا پیغمبر گو گوتیه انسان کی روژی بگری بباوری و خیراوی حساب دکی گنه و عفو دبن خود تعالی ما بگرین جوانه گو دوی روژی دا گنه ما عفو ببن و امج آگری جهنمی آزاد ببن و دریه گوجرته گوتن رایان ام دوی دری را هر جنتی او خیره گو خدا گوتی روژیش بومنا از مکافات بدم خود تعالی مبکی لایق گو خدا وی مکافات روژی بده ما خبردانا ما داوی حمد رب عالم ربن